ที่ทีวีจันทร์ที่ตัวเต็มสบายอุเลสิลาเลนก็ลิกันนี้เสียชีวิตวางขวาดงไงหลังมิโซรัมเขาปุ๋ยไฟทันนักการเมกาเวนคันเขาปุ๋ยไฟอันดิกตัวเด็ดส่วนเสียชีวิตเขาปุ๋ยชูงันเอ็นดิกาจนหุ่นละมาเทนโซลันเอ็นดิกเลบกมิโซรัมสรคาร์มาลักนามิโซรัมขบุยไฟทันนั้นในเมกาเฮียนขบุยไฟเอ็นดิกตูเตเฮียนนิจานคานเสียชีพดิสตริกรอนแข่งอินเสียชีพอันเรียนหัวตุกินคานเสียตลางจังจันอินเสียชีพขบุยช่วงเวงช่างอันหลอกว่าละเฮียนขบุยไฟเอ็นดิกตูปันลอฟเอ็กซ์พาร์ตเตฮีเสียชีพดิสตริกอัร์บันเดเวล็อปเมนต์ออฟฟิเซอร์พิวันทั้งปุยชวนกายชัวยินเสียชีพจังซันเทชันทัสฟอร์สเมมเบอร์เชนขัดเต็นอันจุยบกาเวงช่างอันฟันกวาลโซเฮียนดูโดออฟฟิศพรีเซนเทชันหุ่นมันนี่อินเฮหุนาเฮียนเอฟเลรวัดกิมีsanitation inspector chuan projector mangin panel of experts te chu ser chip khopui fai na tura kong sang man lak dan le an machop te a shilfia panel of expert ten zona sang an nei te chan na hun a mangbok panel of expert te hian ser chip khopui chu fai na konga na satakin ma an son thu te a concerned department in presentation manga kong sang man lak dan an soifia te veng sang an fan kwal na a mita han mu atangin an mit atlung hle ti an soya UDNP model town ni hial om an sia thote po soin kong pui kam faidan le kong kam lungrem le step te le tuiluan kor thenga rong in choi moi tak mai noi ani chuan khopui chu a fai mai ba ka atimoi zuala han sia thote an soya wantlang in thiana mun po a fain a thiang hlim thokhat ni a han sia thote faina konga malak na khotlang mi pui khotlang shwai tu VC le YMA te mai ba ka MJA te nen tu do UDNP department te chu an thok ho thahle ni a han ron hu thu te an soibok sia chip khopui chung hon sang an en fia nu tuk chuan e kham khan heng pan of experts te hian sia chip khwa chwa sanin ten zol an tlo le a ten zol kho chung hon sang te chu an en fia chun zom le bokani Mizoram Sanitation Task Force MSTF nuaya Mizoram khopui fai in elna 2020 buat sai en dik tu panel of expert te hian Mizoram chimlam an fang zo to a panel of expert ta hian member pali Professor Malsom Liana Assistant Secretary Central YMA Dr. Saithan Kluang zo te MIS IPRO INPR Department Lalrin Feli Program Officer NGC MPCB le Lalrin Moya Secretary in Charge Organization Mizoram Journalist Association te amni a Mizoram khopui fa in elna sang hi somni hi chuang thuma kalpui ni in category 1 na district headquarters som pakhal category 2 a khopui town dang som pani le category 3 a category 1 le 2 tel khopui som ni pathum te anin eldona khopui fa in elna nung bera khan ser chip hi district headquarters zinga khopui fa bera thlan alo ni to ani Mizoram Sarkar Information and Public Relation le RD changtu Minister Pulalruat ki machuan tukin khan ser chipa Block Development Office video munma le video staff quarters sakna tur munma te INFIA INPR Minister Pulalruat ki mahian le sekot mual lai zawanga video quarters le cheve la retaining wall siam ngai te enin retaining wall hi tun thal chung nge siam tha ti thu soya field zauna na laizol tharpo chu thataka hunga omzene manchang kai tha ti thu soibok Minister hian video staff quarters thar panga sakna tur mun tepo atlo ngala heng quarter sakna tur sum te hi nei fel vek to ani a na po chan thuai ani tur thu asoyani leise kot mual atlo na hian ser chief DRD project director Mal Som Kluang chuan leise kot mual siraram ol chu futsal ground level ball court da bel theina ni a han sia thu soyin ati puitlin dan andap mek thu asoibok video munma tlo zo hian DRD project director quarter sa thoktu te nen in kom ho na an nei zuya he huna hian DRD project director le video office kaltlang malak na sang te an soi hova tun sarkar kumkal me ka ser chief district ka MGNRVGA nuaya ni somriat patni in lo na nei to ani a ni sare dang chhuak mai tura omboka alaron kalbel zel thei be se ani thu tarlan ani bok Minister Lalruat ki machuan Central Rural Development Ministry chu Mizoram ta na anin hon thu le dor annom thu soya kumin chunga sumin ron pek to chin po hi atam tham hle ani ati Ser Chief Baron Kal RD changtu Minister hi Ser Chief DRD Project Director Mal Som Kluang aba ka Ser Chief BDO Vanal Machuan le DIPRO ke Sai Kluang aba ka Ser Chief SDPO Kaste Romal Soma DRDS Ser Chief AE David Zoding Lian Kolni le thok tu dang ten an lo dong songani Nimin Khan Ser Chief District Sample za somli pasari enfi an in COVID-19 shikai mi pali mu an ni a Ser Chief District COVID-19 shikai mu chwa te chu mi za somnga pariat an thing ta
thu dan dan ni nimin khan ser chi pa thunat laboratory a sample somsari patni en fian ni in heng atang hian covid-19 shikai mi pakhat mu chhu ani a he shikai mu chhuwa hi tun thlani som pasaria asama changa ser chip district ron lut ni in prem kram company hnuai thok sarkarin in khongshan na hmun siama in khongsang lai ani imin ve cancer chip district a repeat antigen test mangin sample somsari panga en fian ni in shikai mi pathum mu chhu an ni boka heng shikai mu chhuwa te hi BSF sipai ni in Bihar in thlanna duty tun thlani som pathuma ser chip district ron thleng an ni a an taksa a shikai lan chhuwa na om an ni heti hian ser chip district atanga Bihar in thlanna duty BSF sipai mi somrok parok zinga shikai mi som panga mu chhuwa an ni to ani ser chip district a covid-19 shikai enkol zinga nimin khan mi pakhat enkol dam ni in shikai enkol dam hi tun thlani som pasari a shikai mu chhuwa khani in Bavia Construction Private Limited hnuai thok tur ani a voin khan nursing school CCC atangin mi pali chhuwa tir le ni in heng mi te hi PTS a shikai mu chhuwa Bihar in thlanna duty kalte an ni bok heti hian voin thleng khan ser chip district a covid-19 shikai mu chhuwa chu mi za somnga pariat an tlingta a heng jing mi somkwa pakwa te chu enkol dam ni to in tuna hian shikai enkol lai somnga pakwa an lom meka district pon lama changa ser chip district a shikai enkol turon da tenen tundin huna ser chip district a shikai enkol lai mek chu mi somruk pathum an ni thung Mizoram Sarkar in Shileng mek awanga Mizoram ko shan sang te Christmas le kum thar lom na rwai kumina buat sai lo tura ngien areng hnuwa ser chi pa ko shan sang te zinga Christmas le kum thar lom na rwai siam tuma in buat sai an omri lo Mizoram Sarkar in Shileng mek awanga kan ma a Christmas le kum thar lo thleng tura ko shan sang te in khom zai khom le rwai the ba ka mi pui pun khom theina tur chi program siam lo tura ngien na siam lo rel to chu ser chi pa ko shan sang te chuan ngai poi mo in Sarkar ngien na zom lova roi siam tum an om lo ni in alang ria kan palai chuan vein khan ser chi pa ko shan sang te bekwalin Presbyterian ko shan tamjok te chuan Christmas le kum thar lom na roi hi siam an tum lo thu soin ko shan then khat chuan hemia ta na ko shan mi puiten tho lo man lo tho to te po pe kir le ri mai ni se an ti a Baptist Church of Mizoram BCM ko shan zinga roi siam tuma in buat sai omri lovin alare lo te point an che an rin lo thu an soi bukani UPC Northeast India te zinga roi siam tuma ruwa man siam om lovin biak in puiten roi siam lo an rel nuwa ko shan dang te point an siam an rin lo thu an soya Salvation Army te chuan hemi chungchang hi la rel sia lo ma se roi an siam an rin lo thu an soya Roman Catholic ten eng ma rel thar an la nei lo thu soin Sarkar ngen na ero an zom an rin thu an soini UPC Mizoram te chuan roi siam chungchang an la rel lo thu soin amai ro chu Sarkar in Shileng awanga ngen na siam chu an zom mai an rin thu an soya Seventh Day Adventist Iswa Krista ko shan EKK Christ Redemption Church CRC le Unity Church te chuan hemi chungchang hi an la rel lo thu soin amai ro chu roi siam aya siam lo an in rin thu an soya Sarkar in Shileng do na konga ma alak na te thata ka choi om chu an ngai poimo thu te an soi bokani Mizoram COVID-19 no tolerance drive kalpui mek chu kum thar January ni som khen kalpui chhun zom ani dona hunpui lai in Sarkar program poimo bik ti lo mi pui hi the program kwai hot khat ani hemi chungchanga nimina Sarkar thu chwa chuan COVID-19 Shileng mek awangin din hun khir khan taka kan om mek thu le Mizoram chunga po shikai mi sangthum jasari chuang kan om to thu an tar langa COVID-19 no tolerance drive kalpui nuwa shikai thar an tlak niam thu le tual chunga tang in kai chhong kan pung zel thung ti tar langin hei wang hian in khwa khirna kalpui chungchanga le himna tura thu pek zom konga in thla da arem lawani ti chiang taka alan thu an tar langa December sang ni som ni lo thleng tur hi Mizorama kan hun pui ani awangin in kai shwaina te khau taka kalpui chun zom zelangai ti po tar langin hei wang hian COVID-19 no tolerance drive chu December ni khat sang hi som ni atanga kum thar January ni som sang hi som ni pakhat thleng man chun zom tur ani ti an tar langani Thathara changa man tur COVID-19 no tolerance drive
kai shwaina ti chhuat thara hian rampon atanga Mizoram lu chungchanga tuna kalphung chu man chunjom zelani anga sarkar office le office dang kalpui chungchanga COVID-19 executive duty tura ruat to de chu deputy commissioner darwa man angin Christmas le kumthar hun puila in an thok chon zomang mi pui van tlang ta na hin khwa khirna district headquarters sa te chuan zamdar riat le jingdar li le achan ve in kara pon chwa khap ani dona phalna nei lova van tlang hunami panga ai tam om khom khap ani bokanga heng bak chu ama akal phung anga kal chon zom zel ani bokang zirna in sang te chu khar chun zom tur ani dona sa khobiak na hmuna mi pui pun khom na huai hot phal ni lovin Christmas le kumthar hun puila in sarkar program poi mo biak ti lo mi pui hiap thei program reng huai hot khap ani a hei hian chiat ni that ni a huam lawanga biak ina jing tongchai ero chu mi somthum panga ai tam lo tam nei phal ani a mi thi vuina le in nei na mi somthum panga ai tam pun khom khap ani bok dor le sum don na mun te chu in hon phal sak an ni a dor zong chu dam doi dor ti am lovin tlai dar nga ma in khar vek tur ani thung mi puin ol samzo ka thlai le chome an mu thei nan veng sang LLTF VLTF ten chome zona tur mun an ruwa mananga inrin ni ami pui pun khom lui pumpel nan kar khata ni thum tal thlai thar le chome dang zorna hun ruwa man thin tur ani bok Nimin Khan School Education Minister Pul Chandamaral te Hovin Office Chambra School Education Department ho tu ten school hon dan tur te syllabus chungchang tel examination kalpui dan tur te an soi ho he thut khoma telte hian thlasika shilenga zual hlau thon na awma wangin kumin sang hi somni chung chu school hontori lo ni se anti a school lu hunatan January ni som panga sang hi somni pakhatin zone ani a school lu the hun tur hi state executive committee a la clear zui ani le don ani December ni som pariat sang hi somni le January ni nga atanga ni som pali sang hi somni pakhat chung chu online class chunjom zel ni se ti unreal book hostel omek no pangte chu December ni som pakhat sang hi somni ral ma in hostel atanga chhuatir vek ni se hostel lu le hun tur chu hostel nei tu ten sarkar thu chuak longai chang se an ti bokani school kal thei lo wang hian syllabus man mek chu India ram pum kal pui angin za som thuma ti tle mani a zirtir tu te po zirlai pai chen tu le an zir tur chin hriat tir an ni to ni in MBSC ho tu te chuan an soya board exam tur te an in buat sai thiam theinan CBSC po in alo ti angin model sample question chu MBSC ten siam se an ti a board exam hunatan April sang ni som ni pakhat an ruat bok class 1 atanga class 8 te tan bridge course buat sai ni se class 1 atanga class 8 chu SCRT in siam se class 9 le class 11 exam dang tur chu MBSE ten lowa man se no pangin an thiam ngei tur apoi mo zwal te mai lo tura in ruwa man ni se an ti bok Nimina Mizoram sample and fi atangin COVID-19 shikai mi som pariat hu belle an ni a Mizoram shikai hu chwa chu sangthum zariat an thingta Nimin Khan ZMC Laboratory sample zali somriat panga en fiani in shikai mi pariat mu an ni a district shanga thuna laboratory sample zani somthum pathum en fiani in shikai pakhat mu ani ba ka rapid antigen test manga sample en fia zasari somni pakwa tangin shikai pakwa mu cho ani bok Nimina ZMC Laboratory tanga shikai mu chwa te hi dor pui veng thar ITI veng BSF Composite Hospital le quarantine facility on mi pahni theu an ni a anjinga mi pali te chu state pon atang ron lut ni in mi pahni te chu shikai na la shiat lo an ni a midang pahni te chu twal chunga shikai to te atanga in kai chong an ni Nimina thuna laboratory shikai mu chuam chun hi Serchhip district shikai mu chwani in state pon atang ron lut ani a rapid antigen test manga shikai mu mi pakozinga pali te hilong kai district mi ni in Aizawl district a shikai pahni mu an ni boka Serchhip district BSF sipai Bihar in thlanna kalte atangin shikai pathum hu bel an ni bok heti hian vo in thleng khan Mizorama COVID-19 shikai hu chwa chu sangthum zariat paruk an thlingta a anjinga sangthum zathum somruk pasari te chu enkol dam ni to in tuna hian shikai enkol lai zali somthum pali han lo meka shikai zinga nun na chan mi panga an om anga chin chhia alani bok khati zong kha se chi wang khwa kan ti swat the chu ani